Ko himen ko para hakane ka por hakane ka singi nginang duway kerpang na du ka donur pibaro kibashimenda yakane ka Bible convention duway na du ka donur omde tang nakabenda yalade Henry nakabenda kikun gibadon hapade ke jinjinja hoy minshim banay ngimshim layo ban pelong na marngalayo pangkobi indaw Jesu la pen kalain ya ka meka pajuna badula ailan yang sashasin banyalap ya ka ktino try nasngongo yaw try nagabenda ka jinduay jombi baro nagabenda ka jinkarshan jombi baro ya ka kam ministry ya ka kam yala ayu try unangkar ko kardo ya pi ivay lemba ka jingis bonjomo but mindaw Jesu la palay lut yanga naga jimpa ba ni baro nginduay aside nagabenda ki himen ki para ki badon hapadenge jingshita namar lada utrayu sumar yangi hadu kane ke libmat de bangindu aside bad kershan yaki batolot hapadeng joni kane ka ministry joni ko himen ko para tongin shim menta shirhem ha kane ka ministry jonka jingyala yaka tino trai hakane ka ministry jonka jinya side naga benda ki batalon lada utrayu penkalai ni de bangi ya side pad karshan ya ki himen ki parajoni ki badan hapadenge jingtalor tongin karshan ya ki himen ki parajoni ki badan hapadenge pop kane ka longa jingang nun jongi ivai pai ka bangi shimenda ninum prakashu yalade minun kuslai shu ya ki jimpang pi pelau jimut ya ka tino trai Tagba pi plilad ya kaktino try ban try kam halo jambi pin sayo I ba utray ulong ublay shisha. Ko himen ko para hakane convention ngipuson ya kane ka pangminda pendimay hawu Chris. Pendimay alade hawu Chris. Lada ngilaban pendimay alade hawu Jesus Chris. Kaya ka ban sadya u Jesus unchimdi pura ya kachingim. Kajimpen de maya lade hawu Chris kalong kabakonsane hakajingim joni. Kaperte kadon kam yakane kajimpen de may. Kaperte habangi ong buon ki beriyo jon kane kaperte onde ka kendo hoy habaki beriyo kiyo jimpen de may mensiam ka kendo kanyo jimpen de may namar utrai ula tau yangi habangi pule haka Genesis haka kitab Genesis ublay ula tau ya ubriyo haka dur ka darjungu nanda ula lekunno ula ay boryawu ban senshar yaka perte habang iki kon ngipendi mai yalade hakane ka borjungu Chris kaya ban sajya yaka perte saudong jungiru kanyo yaka bo minta bale ka kiliang ka trekam hadu katne bale ka kalam covid ka yo bor katne namar ngiki kod ngila klat ban senshar ya ka parte da ka hot da ka jingkuy da ka borjo bale lese bon ki bru ki la senshar ni dan bon ki non senshar ki senshar da ka borayu ki senshar da ka borjo bamen ki senshar da ka borjo uksui don bon ki bru ki alam paralo ka baduksui ki kamuksui ki kershan ya ka pop pen ban kalong ka bas musui ko himen ko para de na ka daw ka parte kamjiyo jimpensle nangi ki kun jogo bale ni don bon ki devices ya ka networking system ya ka social media ka pindon ka mayu hato ki pindon ka ya ka jimpensle jogo bale hato ki pending mai daga bor jogo Chris Nimju pending mai yaka social media daka bor jogu Chris agas nibale balada ngala kadau ye piyakane te kane ka jingang nut ka wanra biya hakama jompi hakane ka Bible convention tengi duai omdoni veru bala sange ben duai lese kanang kam shirhan ye ka jing duai jongi Henry bale ka jing duai jongi kam ju seiso kumbangi Trump lese ka bor jongo bamen kam khlain banya ka jingduai ka bangi pelang lese ngimbat ailut pura hau Jesu ya ka jingim jongi tongidon kam ban pendim mai hau Chris tongin bunyo ya ka neka pang
Kan ba pisngap yanga kaya ka ba pide benduai ko Jisu lada don kano ka benda haka jingim jonga lada don kano ka benda haka inga sen jonga lada don kano ka benda haki himen ki para jonga lada don kano ka benda haki kun ki tigi jonga bambat pendimai ahai bakiru kinyo borban pendimai ngapediang pura ya ka tin jome ngapediang pura ya umensiam bakuin halo jonga banganduk yo jin pendimai yendang ilong ki kun bala pendimai hau Chris habang iduai kan urlo ya royal try Ya royal try. Hallelujah. Hallelujah. Ko himen ko para kadon ka bor ba pella ha ka jingruai yaro but ka jingduai yaro habangi ruai duai hallelujah kadon ka bor ban pendimai yangi pendimai ka medjongi habangi duai yaro ka bor ubale kan sa stamban room habangi ruai duai hallelujah ngidang plila dia ubale kabor jong ke jingyaro kalong ban pelai lut itip haka kam jong ya apostol kabat kat Hendrio arpo sau ter u Paulos badu Silas ki duai yaro kila ruai yaro haka bendi haka patok kila tapti bad kila pindon burom ya ubale kaya ka balajia ya ki kordok jong ke patok kala pliwa ya ke kenjui na ketika kejat kala lodno bad kalami ujumai omde jumai bala pinjot hendre jumai bapelai lui don harjai ki jumai haka partai uwe ja jumai kalau bapinjot ia ki jingteying bapiniap iki beriu bapinjot ia ka rap keriang hendre uwe pat jumai ulong uba pinki yim ya ka donut ya ka mensiam jogi bariu utau jumai uwanna ubale kungna utau jumai unsawan haba kidon kikun kibadon ka mensiam balyasnok tilang badubale ha ke jingjinjar ha ke jingshitom jogi ni habannan ban kindiu ya ka donut jogi shaubale minta bon kikun kilinga mensiam Let's say pipa duai bon ki father ki sister ki nong duai snga ba duai lam ba ki bayi ba toin jongi ki pang shitom hoi dese piru pi duai Henry bale kam jumi uta ujumai uba pelai ludiani ka jing duai jongi kade ban penseiso hakata ka dor ba ensam mi ya ki jumai omde jumai jonga perte Henry jumai jongu bale Jumai jungu boleh kan pinki yim. Habala mi utau jumai hakama Paulus badu Silas kaya bala jia. Baro kito ki bala saset patok ya ki koidi kila long ki balai lui. Uta nongap karot ulalong ubalai lui. Ya ki inga sem jungu kilong ki balai lui. But baro kila pediang yang Jisu. Kani kalong ka bor joguta ujumai. Ngidon bon di himen ke para wat habangi perkan yaka Kasih Hills. Ngishimtang ka Kasih Hills. Ngidon ki Kristen, babon ki Kristen, don ki Katolik, don ki kinkun baper. Henry donro ki kun hadu minda kim paditu yau Jisu. Hadu katno ngila traishitom ban pinnitu yau Jisu haki kun hapadeng jongi kibam paditu yau Jisu. Hato kalonga pop jongi hoi kadeka pop jongi bang ngimpat sam yau Jisu haki himen ki para kibam pati tu Jisu kaya ka hukum jongu Jisu ki le satala ka perte ban yala ya ka kubur babha ban pendima ya ka perte hau Chris pendima ya ka perte hau Chris Pende mai ke beriu hau Chris. Pende mai ke nompop hau Chris. Pende mai ke batalon hau Chris. Te kabamur barro kie barro debenyo mat ya kane ke jimpente mai mensiam hau Chris. Ya royal try. Hallelujah. 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 Ngatuai minda ba baro ke longing longsem joni baro ke jingdon jingam joni kanyo pedian ya kane ka bor jong ke jimpen de mai hau Chris
pendimai ala de ko himen ko para duai tangkane ko trai jisu pendimai ke jingim changa ko trai jisu pendimai ke jing tu mo changa ko trai jisu pendimai ka met ka pa changa ban penchai shushu yakane ngansa yalam yapi shaka shiti jongo Paulus bakuit shagaletia snabashim yaka shiti jongo Paulus bakuit shagaletia linong ive kat san bat kat Henry pulis ngaba pule linong ive kat san bat kat Henry nandangin sanang pule nakaneka wat numpai no nakaneka linong midon bun ye ke baro ban puson bat smotu kumno ngilaban pendimai hau Chris. Tangi persyam banilai ban sotu kumno ngilaban pendimai hau Chris. To, sangapa pule? Henry ublay ula ibit ban pin kerpang yanga nadu ba ompat kha yanga. Pat ula khot yanga ta ka chingai e jong u. Ula jit ban pin pau yala ukun hanga. Knang bangan du pin priang hap deng ki cintil ya ka khuba ba bha shaphang jong u. Markum ta klem da yamir jingut na kibrio. Ya royal try? Ko himen ko para kane kalong ka jingto jongo Paulus bakui. Ukran shapang jongno? Ukran shapang yala de. To wong kumno. Wong Henry ubalay wala ibit. Ban penkerpang yanga. Ubalay wala ibit. Ubalay wala snowbit. Nengilaban no ublay wala snowba yano yahu Paulus nadu minno endalade kayawu yem shuaben kayawu ublay wala snowba yahu Paulus bakoi bad ublay wala don ga saindur halor jongo Paulus bakoi kaya kata ka saindur jongo Paulus bakoi banlong ubale bain ya ki kristan ublay wala tumo ubalay wala saindur ba u Paulus bakoy ulam ukun jang ubalay hakano ka dur ubalay uku aban pin kerpang yawu ubalay uku aban pin kerpang yawu hakano ka dur kane kalong ka jinglong jongiru kane kalong ka jingkot jongiru habang isyang bag ni snap ya kakteno try habang i duwai kaya ka bang ideban soto Ngilang kristan omda si postnem ne ar postnem ne lai postnem Henry ubale ula mut ula tumu badu ula penkarpang yangi nadu kapo kakami shua ban yo baptisma kaneka jing tumu jong ubale kala don lese don na padang jongiru saudong jongiru ubale ula tumu bakilong kristan ubale ula tumu bakin nitu yaw jisu ubalay wala tumu pakin lang ki kunjo ngobalay Henry omdon mano balle omdon mano bayatu siya pamu Chris kimpatiolan kajing tumu jo ngobalay kadon don happy haki hangiru Henry kimpatiolan banwan siya kataga saindur ka jo ngobalay kikit ayu hapo jongi ya kaneka saindur kikit hapo jongi ya kaneka saindur Henry omdon mano balle ban Pidiang burong iki nakata-kadang ngala Meghalaya ngidon buon gikon kebampat itu jisu baleki sakumne namaromdon mano bala treshitom ban penyutu yaw jisu yaki ya royal try hallelujah ko himen ko para nitit yaga jinglong jongo Paulus bakoi enda lakayo Paulus bakoi lakayo kum uju Parisi ukun barispa padulale ayu ulayim pura ya ka jingid ubale ha ka jingim ha ka babod ya ka lindi barin hanne ngidon artilli ki lindi barin bar lindi batimai jutam barin bar jutam batimai ulayim ha ka katin ubale Minda nagabinda jogi kadonayu uperson ubalayim yakatinu balay haka jutam barin kadonayu yakadak balato ulapuleyu yakadak balapule ilakto kalong galindi barin
Ulayim ya kalindi barin. Haba ulayim ya kalindi barin kaya kabala jia. Umpat sempang, umpat ya kendu. Person jong kalindi. Ya kalindi kabatimai. Kaya kalindi kabatimai. Kalindi kabatimai. Badai person jong ukris. Te umpat ya kendu. Person jong ukris. Ulay kendu ayu. Ulay kendu. Ulay aman. Ulay im. Ya keketin bala. To ulalong ubastar. Ulalong ubashirhem. Pulay kadlay. Dakot kadlay pinsalap ya kaba. Upaulos. Ulong. Syuaba unya kendu. Ya ujisu. Ulong kalindi batimay. Ulong person batimay. Pulay jam. Ngatip pilayos ngo ya katu kecinget hu syapang karukom im jonga. Pilayos ngo syapang karukom im jonga. Minshua hakanyam ju. Minshua hakanyam ju. Pitip banga layale jubor ban ben ya kabalang uble bat banga la persya ban penjot ya ka. Kaya kacingale jungo Paulus bakul ulay yale ban leben ya kabalang uble hane balang uble kam simut ya don kato kane kinhun balang onda ya kata balang uble hakapor bau Paulus bakul ulato don tangka we kabalang Om don bongi kinhun kumbang yoi minta. Tenginum de ban batai start. Ho balang ubelai kabamut. Hoi de sapang balang ubelai bangi don balang ubelai ru. Amde ya kata. Hakama tu Paulus bakoi don kawai kabalang. Kalong balang Katolik. Kini ki kinhun baro kilami tang minda katnosnen ngila bantit. Habangi wat ya ka history jongga jingmi bongi balang. Bongi kinhun Kristen. Te habang wang balang ukris hanne kabamut. Ya ke bala bud ya ukris kabamut ya ke nombor jong ukris mud Kristen hakata ka por ni kot Kristen mindang istang ban kot Kristen Katolik nama don gi jingya per bon gi Kristen kinhun Kristen taminda ni de ban skautu kae ka jinglong jong pa hato Paulus bakudulang basuniu hato Paulus bakudulang basuniu pala ulang baba haba ula yoi hakama jongu kalau mi kindit kinsan ia ki bakon ia lade Kristen shimla ben ngautu ulas ngautu ayu ia ka dak balato ia ka Torah ka bamut ia baro ki kitab naka ia ka sandili ki kitab balato batum juru ki kitab jongi prophet te ulas ngautu bhai kata henre hamdo patla ben yoi ia kalindi kabatimai hoi la tosha pangalindi batimai henry mensiam bakoi shimla pensha yau syapang une person ukris tad hadu ba padio madu person ukris ulale ayu la on ulale ben pule shushu ulale ben bad ula penjor kabamut ula penia ulong ubakam shirhem to pule Napadeng ki para ki bala ringkat kita ngalakham pau khmat manga ha ka baraki ya kanyem ju. Paulus bakut ulang baba. Ulang ba testaban late sha synagogue sha ke temple. Ulang ba pau khmat kabamot baro ki veipat ki para jo kila burom yahu nanda. Da ka jingshirham ban im katkum ki dustur baro Jogi kepat temen jonga. Kaya ka jing shirhem jongo. Ulong ba shirhem behim ya ka dustur jongi pat temen. Kabamut ya ka jingi kai baro kabang yoi haka jutam barin. Bat ulalong ba shirhem. Kata ka jing shirhem ka pelong ayu yawu ban penya yaki Kristen bale. Habau pede ki Kristen ki logi nongshun bale ukei ki nongshun namar umpad yo mad yaka lendi batimai umpad yo mad ya person jong ukris ula yo mad tanga niam ju minda ula yo I baki logi nongshun namar bale don ki ju kilap ni no na ka niam jong ki kilap bud ya ujisu baki kot ya lade nong budu kris habau Paulus bakudu pe kala don ga jimma iya kan niam ju namar bun kila mino bat kila stamban bu kaya ga jingale jungu banyada ya kan niam ju to ula kot kerpad ula penslur ya ki para samla ula penslur ya ki nong board niam ju nanda ula stamban
tur saudon. Ulas tang ban leben ya ki Kristan badan Jerusalem. Haba ulas tang ban leben ya ki Kristan ya Jerusalem ni pule haki kam jong di apostol kai ka ba yesno hando ki Kristan kila stang ban pet keleng kila pet bat kila buri yalade haki snong marjan syakiri bajingai bad katba kila pet jingai ka kinong bud Kristan kinang nambon ban nang roy peminda ha Jerusalem omdan shu ki Kristan baro ki Kristan na Jerusalem kila pet kila buri alade ki dona bha ki Kristan ha Jerusalem kila poisha kerlang minda haba uyang ha Jerusalem ula yasno ye ka kubor ha Damascus kinang roy ya ki Kristan Damascus kadon haye agari Syria minda ha ka jaka badon gi ISIS bad kala penya padle ben ye ki Kristan ni yasno minda kinang roy bian ya ki Kristan ha Syria wat ya ki na kenyam muslim ru kilas tamban bud ia ujisu ka kubor baba emi ko himan ko para kane ka kubor baba ka de bandon hapaden jongiru nangdang itik u Paulus bakui daga jingshir hem ya kenyam ju ulamare sha Damascus rengat bati paralok ula poisha Damascus ula stangban ya sha Damascus kala ji ayu halindi gitik pule snaba pule naga kaba kathin yo pule kathin yo ni dalet sha Jerusalem banyak kendo yakito ki balalong apostol shua yanga ngalalay bak sa Arabia nangta ngalawan thai hadian sa Damascus ula po si Damascus enda ula yakendo jisu but haki kamjong ki apostol kaba kendai ka kren sa pangka jingjia haka jingim jongo Paulus bakoy yaka jingkala kaba mod jongo Paulus bakoy udang mare sa Damascus dang kawai ka jingdu ula don hat badu ya ka siti balato daka badon haka bor senshar ban penya ban lebbe ni ke Kristan ula don badu ya ka bor ka itia padha padeng lengi shuaban poish Damascus utrai ujisu unvan hakamacho kane kalong ka chingyo marchomu ya ujisu ula penkalon yawu ula kelon ula hamadan ban ujisu kele ko Saulus bale melebein yaga pe hadu minda tat hadu u Paulus bakoi ula ya shirhem umbadiomad ya ujisu nga on ula yomad ya kalindi bareendre umbadiomad ya kalindi the new way the old way ya kalindi bare bad kalindi batimai kay kalindi batimai bade ujisu Christ minta ujisu Christ ulawan ha hukumno omde hakaktin ujisu ulawan kumno haka person haka dujung a person but on the soul but ula keren ha Paulus bakui ko Saulus bale melebeyanga why do you persecute me so kaya ka ba Paulus bakui ula yamad ya ujisu minta kadnamut na preng jomi niyamadu jisu kadnamut na preng jomi niyamadu jisu hatong inang sakut hakaktin ka longdo longsnamban ni hatong kaktin ka pendem maya ni banyamad yaw persanu jisu na kaktin Nide ben stang banyamad yaw jisu person jong jisu Christ yaro yaw try Hallelujah ko himen ko para ubale minda ni ngala batay shapi happy iya ka balajya haka jingim jongo Paulus bakui nanda ngala on bale u Paulus bakuri madu jisu kadaw ni deben ken mau ya ka bangala pule ningko ngayo katsan ngala pule kumno utray ubale ulas ngaba ban penkarpan yaw Paulus bakui naduk po kakami
Henry ban penur long ya kata kashin por ha kajingim jong. Yanga badyapi utrai ula penker pan banleyu ban im badu Chris ban pendim mai hau Chris. Lese kashim minta kaswi kat ba pidang snap yanga naga benda bon ngod lese pen so stam ban 1 point no naga daga jinglong Paulus nakaba tibha ya kakti shakaba bayomad ujisu ha ka person. Nide ban ya shakata ka lendi yomad ya ujisu ha ka person ko himen ko para nga sange ban kille ya pi kat nungut na pren jompi pi yomad ya ujisu ha ka jinglong u person. Hato pius no Jesu keren happy. Minno minoru. Hato pila yoi ya Jesu minno minoru ha ka jinglong person. Hato Jesu usai keren bat pi. Hato pius no ya Jesu kam lele lada ke jubab jumpi ngambad yomad ngidang biang ke por yang estom menda nangne shakama ban pendimai hau Chris kajing ko chonga kalong pendimai hau Chris pendimai ayu ya ka met ka pa jongi ya ka jinglong bre jongi ya ban pendimai nanda kae ka ba uble ulale snoba pule ka henrio kaya kabala penkala ya Paulus bakui deya kane. Ula jet ban penpa yala ukun hanga. Knang bangan duk pen priang habreng ki centil. Ya ka kubor babhasha pangjong u. Kane kabakongsan. Ublay ula snow baye nanda ula lekum no. Ula jet yanga ban penpa ya ukun jonga hanga. Tapi duai hapo jompiru. Ublay wala jid ya u Paulus bakui ban penpau ya u kun jangu hawu hanga happy. God chose to reveal his son to Paulus. God chose to reveal Jesus to Saint Paul. Who chose? Ublay wala jid. Ublay wala jid ban penpau ya ukun jangu hau Paulus ban yalap ya ka kubor baba haki gentil iya nga badi api ublay wala jid ne hato ublay wala jid api ublay wala jid ban le ayu baleng ilong Kristan baleng ilong Katolik balay ublay wala jid yang ilada pi jubab ublay wala jid yang ngabadi api nakabenda ayu ublay wala jid yang ublay wala jid yang bangindup iyalap ya ka kubor baba haki beri bampatip syapang Jesu ya roh ya utrai haleluya ko himmen ko para kane ka jingjit kalong kabakongsan ban snawutu ya kane ka jingjit de jangubele ban penpau ya ukun hawu Paulus kalashin por uhabanap ya ka Damascus experience ya ka jingyaman halindi Damascus talese ni haban duai ayu minta kotrai yalam yang asya ka Damascus kaya ka bajiha Damascus ula kelon ula hap Kindau ula kelamat lah shimyoi shui ka pertai hadu kata kapor udang yoi ya ke baro saudong jongu udang yosno ya ke baro saudong jongu henry nadu kata ka jingkelon jongu ha kindau ula kelalamat lah ublay ula kamat lah ya pa yoi shu ya ke baro jonga pertai yosno shu ya ke sur jonga pertai nanta ula stang ban yoi yayu ulas tang banyo ya u person jongu Chris ko kun sabla be ko kinabe ko longo pa ko ki father ki sister barho ni don't come ban duai naga benda kane minda khatbang ni dangim ni lut na dong shadong ni gon ke baro bam dan kam shisha ban
Nama u bammen u penshoy palat yangi. U tenchu palat yangi. Minda ngidon kam benduai kotrai haka jingim jangaru ngadon kam Damascus experience. Ngahaban kelon. Nakeke baro kamangala karlut. Nakeke baro ngaperkat balong badai shisha. Ya kabangale badai shisha. Ya kabayim ya kerekam bangaim badai shisha. Henry Jisuang bamde lada pisno badai shisha bale pimkit yanga. Lada pion yakaba pille yakaba pikren bale pimkit yanga bale kiwe kim yoi yanga happy. Habau Paulus bakui ula leisha Damascus kiburi kilawan ban snapiu. Habau ula leisha ki tain jongi gentil kilawan ban snapiu. Ula laban yalab shirhem yawu Chris. Minda mangaban mapipan. Habangilay siya kano ka jaka. Hato kibru ki tu yangi namar bangilong ki jongu Chris. Ne kiyo yayu hangi. Kiyo yangi shimet danyote. Kiyo yangi shimet. Kim yo yaw Jisu. Te minda ko himengo para. Piki kon samla kam tame. Piki bas ngap yanga. Pidon kam ban snobutu yakane. Ngati buon di kon samla ki shiremba. Buon di kon samla ki kwaban le buon ki ke barana ka benda u Chris. Paki duai tambah ki om ngetim ilarai balai namar ba nimpat yoman ya ka jimpau jemu Chris. The revelation of Christ has not reached to us. Te pin sakili nga kabamut ngimde Kristan pide ki Kristan Henry ki Kristan bambat yo pidiang yaka jimpen pau jemu Chris. To nihaban kalana ka na kachil. Yaro yaw try. Hallelujah. 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 Ko himmen ko para. Kadba kadon bongi ke baro ban batay henrengen pelingkot no. But kay ka ba ngihaban le minda. Kapang kabangala bukalo pendimai hawu Chris. Ban sloto shushu yakane u yenda nadu kapor u Paulus bakui ula yomari ka jimpau jungu Chris hato ula leisha Jerusalem balay ublay ula on enay leichu shimla leisha Jerusalem ula leit leisha Damascus shimla leit ban yakundu yaki apostol shimla leit ban yakundu yaki para parisi balay kinsa kangla diyawu lese kinsa karan sarong yawu lese kinsa penting yawu minda Paulus bakut ilayamad yaka jimpau jungu Chris but ulayon lut yaka jingstan shisinu Jisu don hangi kaya ka ban sajia nin sayo lut yaka jingpenti mai mensia nin yok pidiang yaka jingstan lada Jisu don hangi ulong ka jingstan nim don kam ban kili yaki way hoy mi don kam ko katkum ki jinglong jongi katkum ke jinglong kun jongo belang don kam ban ko yaka balang kum da terte Henry niya ban snap ningkong ya Jisu. Padu Jisu unsa penpau hangi ya ke baro. Manda ban batai shushu ya kane paino shaka Galatia ar katkendai bat arpo. Galatia ar katkendai bat arpo. Day nakaan bangayabdu ya kaan. Banduk im nakabanta ublay yang lasana penalang batu Chris. Bat kajing im banga im menta kamlong kajonga. U Chris u im hanga. Ngadang im kum ubriu. Henry kalong kajing im. Chong kajing ngej ha ukhuan ublay. Ubala id yanga. Bat ubala IT ladi nagabanta jonga. Yaro yaw try. Pelas mo tuniyang ya kane kalong ba mayan. Kane ka kentin kabangi pule isngap minda kalang bamayan. Kaya ka ba Paulus bakudon? Yanga la sanar panalang badu Chris. Kabamut kaya ka jimut sanar panang ngitip kaya ka jimut sanar panang kabamut layap. Tiu Paulus bakud ulayap hau Chris. Kabamut yano kibri kilayoyi haba ulalay tiyalap. Yahu Paulus yakamet
Ya ka medjongu Paulus bakul. Ha ka medjongu Paulus bakul manobadon. Kabamul ya ka jing sarang jongu Paulus laya. Ya ka jing kwa jongu Paulus laya. Ya ka keting kabau kwa ban keren laya. Ya ka jing kwa ban yoi ya ki kemat laya. Ya baru kata ka jing kwa jongu Paulus laya. To manobarashim kata ka benda. Manobarashim kata ka benda ukris. Tena kata-kata, yanga la sanar penalang badu Kris. Lada Paulus yap manobayin hawu. Haba manga abad mapi ni yap manoba deben im hangi. Manoba deben im ukris. Ukris ubakumno. Ukris ubala mipat na gibaya. Omde ukris marwe henry ukris ubala mipat na gibaya. Ukristo bala mipat na kibaya udon haman lagi jaka. Shua ke jingya bu Jisu udon ha Nazareth, ha Galilee, ha Jerusalem. Hadin ke jingmi pat u Jisu udon haman lagi jaka. Peminda u Paulus pakuduang kumno omdeshu Kris ba im hanga omdeshu manga ba im hanga Henry u Kris u im hanga kabamud. Ladang ni poi syakane ke jinglong kai ka ben sajia. Minta don bon ki beryo ki kusla ngan karen komno. Don ki kina endala de pule ke kod. Shua ban lek to exam kin kili ngan le komno. Hato ngan ken mau. On dan kam shu ban kusla komda. Lada pilong ki kina bayap hau Kris. Lada pilong ki kun samla bayap hau Kris. Lada pilong ki longgo pa bayap hau Kris. Minda pihaban shim kawe ke jingarai. Tapi nonggum no, Jisu pin shim ye ke jingarai. Ngan kongu. Kamedjongi kan stamban kongu ya ke jingarai kawa Jisu ba im hange ushim. Minda pi kusalai don ki ba iba toin jambi ki pang ki ba shitom. Te haba Jisu stamban im hapo jambi pinonggum no, Jisu pi rai mapi. Ngan shong duai. Pin setrai kam hapojana. Minda don ki bayi batoin jambi kitia pam. Pin juba pin duai kumno. Ko Jisu? Hoi. Men trai kam hakita ki bapang ki bashitam. Nama manoba im haki. U Jisu u im haki. Te haba ngilong ki kod ke bayim hawu Kris. Ya ki kemadjongi ni aitiano ya u Jisu. Banyo i ya ki bababa kue. Ni aiti ya ke shindur jongi pau Jisu un kren. Naga dao lada pikin mau haga gospel jonga batio su Jisu ong kinsa yalam yepi hakamati tiang bishar wadnam ko salai kaya ka pin kren. Jisu ong kaya ka wadnam ko salai kaya ka pin kren. Ngan sa kren manga u mensiam bakoi u ba ing hanga un sa kren. Tenaga dao ki Kristan ki apostol hadin ke jimmi pangajongo Kris, hadin ke Pentecost, kim kusalai kin dia tu. Haba yalam iki hakamat ki nongsen sha, Sanhedrin, hakamat ki bale bay, kim shim kusalai kin dia tu. Bale, kim deshu ki im, manoba im, u Kris u im haki. U bale u penpau haki, hau Kris. Uble upen pau haki ya ke baro. Minta kaya ka bangi deben duai, kotrai pen pau hanga. Pen pau hanga ya ukun jabe. Tingin duai pen pau ya la ukun hanga. Duai baro pen pau ya ukun hanga. Pen pau ya ukun hanga. Pen pau ya ukun hanga. Pen pau ya ukris hanga. Penpau ya ukris hanga. Ko himen ko para kane ka deban long ke jing duai. Kane ka deban long ke jingang no jangi. Pidon jimpang duai. Penpau ya ukris hanga. Nagata ka daw ngalaon. Enay ko salay. Ya ki bapang ki bashitam. Ki batiapang. Penpau ya ukris hanga. Te ka jimpang. Kane ka kamram jungu Jisu bante. Pikerdo. Pikit ram.
Pidon ki jimlin basuniu, baleng ki don ki jimlin basuniu, namar ngimpat penpau, ngimpat sya ya uji suban penpau. Warna ublay ula ka yangi, ula penkarpang yangi, balong ke jenguk keris, ngimpat sya ya ukris. Minda kasni, hagane convention, ngadon tangkaway ka jingamnud, nagabinda jengi vay pay vay. Sya ya uji su, ban penpau ya kaburam jeng. Haka medjampi, haka medjampi. Ujisu udah ben pau ya kabura. Hoi kibri kabaki pe kio yano yanga ya kamet ya kadur. Kibri ki penya perenga ha kabape ya kadur. Henry habaki snap kimde ben snap shu yanga kin snap ya ujisu. Ngashu yang hangne badsha ya ujisu ben keren. Ngayang hangne ba kibri kin yoi ya ujisu hanga. Nagadaga dao ngide balong ka jingyu bi jongu Chris. Katsabang ile ngide benra ya ka jingyu bi jongu Chris. Jisuang kumno yenga badia pi menda habalong kumne. Ujisuang kokun pikloy niam bana ay ya ka medjo bi hanga. Kokun pikloy niam bana ay ya ka kumadjo bi hanga. Kokun pikloy niam banai ya ka jabin jumpi hanga. Kokun pikloinium banai ya ka shindur jumpi hanga. Kokun pikloinium banai ya ka ti jumpi hanga. Kokun pikloinium banai ti ya ka kejat jumpi hanga. Nama de lemba jongi ujisu unsostam ban shangi. Ujisu don kam ya ka ti jongi banginduk kta halor ki bapang. Halor ki bayap siliang bakin koi. Ujisu dan kam ya ka sindur jongi ba untuk pensawa ya ka sur jongu lemba jongi ba ki upsui kin mi na ki bapam. Ujisu dan kam ya ka sur jongi ban hukum ya ki kiniang jonga parte ban pe. Lada mangi baro nistang ban snutu ya kane. But ni stang banduai da kawai ka jingmut kawai ka mensiam da ka bas ngautu ujisu ke nu kran hanga namar ngalaya te ka parte kan stang ban kerla ko himen ko para ni don kam kum kene ki kristan haga ne ka jukka bam menda bale ke niam kristan kala roy sted haka por jongi apostol namar kilas ngautu yakane bale kasuki palat ya ke jinge kan roy hapadeng jongi wadia ki badon jinge tru kelas tambanne iya kelas tambanne im troin kelas tambanne iya turkam bale kimpat snotu ya kane niong hoy ni don chipo ngod khaying ngilong ki kristan o utau father ula pen baptis yangi kalakut ko himan ko para ngimpat iya nagadaga daw minta ki kun jongi kim ko ngoshu yani nagadaga daw ki ingasen ki jot ki pra bale omdon hiveiru na padeng jongi bakit ya ukris Paulus bakudo yanga lasan nar panalang badu kris haba Paulus bakudo las ngautu ujisu imhawu katshaba ulalei kibri kila tur shawu pat kila snap yawu pat kila long kristan haka por jongi apostol kabalang kala roy ya kane ka ri ka bangius no Turki minda kini kane ka longa ri jongi muslim kindai percentage ka Turki kala longa ri badak da ki kristan shispa percentage kristan bale ka banang yai ki por ki bri ki klat ban iap ki bri klat ban penim ya ukris apo jongi minda ngis no sarong banong kasi hills kalang bun pai kristan Henry kam mendoy kum ke Turki nga kum gari Turki ngiru nginsa kelalong ki kajila jongi nongwe ngin kelalong kajila jongi bamde kristan ko himen ko para kane kabde ban ngam jiliu hapo jongi kane ka jini kai kade ban ngam jiliu hapo jongi ujisu ublay ude ban jin ban penpau ya ukris hanga pide ban duai ban kasni ko ble ko pa penpau ya ukris hanga
pi kum uppa jong ki ingasen pi kum ka longkami jong ki ingasen pi ki kon samla duai man kasni ya kane haba pi ya don lambat ti para samla kin sa stamban nong pe uni ukon samla ya pe shibun kai ke jingi bi kamina u jingi bi jong ukris haba ukren haba upenyate omde shu kum menshua ukoloi ban ya dai ban kren kano ka kana ka kren minda ukren ya pe kadon ka bor ha ka jingkren jomu kadon ka bor ha ka jinglong jongka ngidon kam ya kum kine ki kon samla lem kum ta piki kon samla piki bas ngap yanga kan sapoi ka por om don shu seng samla katolik om don shu seng samla katolik om don shu seng ramba katolik om don shu seng longkumi katolik pikwa banyo iya kane lada ngisngap jang kan sejia kane ko himen ko para ngakaran daka jingang nut kabapalan ngamtit pilas motu ne em ya kane abapis motu ya kane ke jimpang kampet na kamachun habapi kumupa jong hingga sempistang bantuai daka bayim badu kris ke jimpang kan pet na marga jimpan slay jong kris kan sa senshar ke jimpang kan stamban senshar ya uksui kan senshar ya ke kinyang bad ka perte kan stang banyo ya ka jimpen sle ka batmai minda ka perte kamdon kane ka jimpen sle pedya ka rin ya ki ri jongi pareng kadno mo ki katolik ki bajanai buon ki katolik ki parta nagabenda ki pop ki kwaban pelong ain ya ka pop ki kwaban pelong ain ya ka pop kum homosexuality kum ka jingshong para shinrang Jingshong ka para shinrang, jingshong ka para kende, ki pertana ka benda kae, kabamud ujisu la ya hapo jonki, uksudu la im hapo jonki, uksui kula stamban im hapo jong, bon mur ki kon katolik minda hakene ka juk, hato ngilaban peniap ya uksui, nanda penim biang ya ukris, kane ka deka spirituality jongi. Kane kade ka spirituality jongi habang idon kum kini ki kristan ka niam kristan kan sa stamban roy kumbala roy sted ha ka por jongi apostol bad kiwe ki himen ki para ki bambat kinma ki bambat tip syapang ukris kin sawan bol ngala kran slam kin dia henry ngadon ka jingam nul ladang ngim kin dit bentriu ko himen ko para ka kasi hills kan kelalong ke jaka jongi nongwe pikwa ya kane banjia ngamtarai hatongi ko bandujai ngamtarai ni baro ni ko banyoi ye ki kun ki ti jongi kin roi parum pare ha ka jinge ki katolik ki bapaka ki katolik ki bajanai ki kai ko himen ko para naga benda kane bag utrai en kerko minta ngan sangai hani penginduai kerpang hagane ka por naga benda ka jinge hoi habangi duai naga benda ka jinge pergi jinge do kris ka jingkoi jingkiaro kan budi ni namar kacha badon jisu hangda don ka bor hangda don ka kambala hangda don ka jingai luit in duai ni kot kar padio jisu ben pau hanga ko jisu kopa jid yang ngaru ba men pen pau yau kris hanga kane kade ban long ka jing duai hakane ka por